nemen ke Naomi Ram Rongparpi sitong rong sita ne ke Arunachali pi ne taro hem kele to Arling alam thego e sita non Charlie Bomla so ne ke Assamese pen mix ko de un an ke golti ta hai ne dia advancement dia chang lo okay so thank you so much everyone for giving me time, and then Sabina Mem and our VDC member and our Gambura and Baido Apasapi and every one of you Choro Parpiklo. So Pinike Women International Women Day Pudi International Women Day mane International Women Day purote tumni marliat ke me pangthang army upama di nasolo. And get example ke piro prote example ke tum ke Madam Sabina lo tum example ke best example ke women empowerment prote best example ke tum Madam Sabina lo mane kele boli kole mane di last time kai tum Delhi long exhibition do hada Assam long do hai seta Karbi Anglong pen matro Madam Aki innovate lagi selesai, oh nek innovate nek pere ong nek thera ong puse matha the lagi. Ne last moment pen dah Naomi damnang, pulo neta, mane abhi damnang pulo ti neta damnang po, to dam jui lo neta hai, Madam Long. Then hada ke mane everywhere, all the countries pura hala foreigner countries, le so bang tum hadak sido, so do sitai tum Karbi Anglong pe Madam innovate, di तो ने माथा देंगे तुम सेलेक्ट ले पुलोते दी काम उन ए बुके थंगता वे दी so this is our professional तुम के personal मैंने professional लो काम पुलोते है दी अचाक ता काम ता claim नंग पो ओ लाके के काम मैंने ओ लाके थेरा को लाके काम claim नंग ने लसन थंगता वे तुम बाहर लो दाम लो पुलोते है दी पिलो पुके हला झाड़ू मारी पेन अचाक ता काम है बंग को मेन ना से claim तो इतुम तालासन चाली नंगो अजब तक काम लोग सिता तक काम के काम लो मती दी काम के कितर काम पुके अवे ला काम है नो लासन थंगता अवे सिता काम पुलते इतुम मने रेस्पेक्टफुल काम अंता कि रेस्पेक्टफुल काम पुलते इतुम सो काम ता इतुम ने क्लेम नंगपो दी लाके के काम लो नोन के Madam scheme one pillow दी and then all of you are here pini nang tum so that means that proves that nang tum seletle दी काम claim po claim pame tha के तुम Madam pen Charlie Bomnang Karbi Anglong के first president long award first के one people ते Madam mati di so women empowerment pro te best example के Madam Sabina Terong Pilo di so la के personal professional alam lo है तो personal pro te aru ekta ने के very important topic lo ने के नहोकले दाम सेता है di la alam से के ने थांतु